ni Manong Jun. Siakmet ni Amak, Da kami ti 4-decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa bak na ikultura tayo, literatura nga Ilocano, babaen sa miweng iti puso, sonata ni Ilocano. Arubada kami, manen nga FDD, amang liwliwat ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Adda kami Manen karuba With yours truly, Manong Jun Seriales. Ken kanakanyo John Mark Pastor. Para iti 3 nga oras sa napnuan paningipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nganamnam sekti isam, Purpurngiit, gargarakga, ken istorya ti kababalin ni Ilocano. babaen ti sunatan ni Ayat ken Biag. Dito'y laeng 98.5 IFM Cauayan City. Iti idol tayo nga FM. Arubada kami, manen nga FDD, amang liwliwat ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Medyo napuyat na tao nagbiyahe ni Rabi. So nga medyo exhausted kami pasit. But then we have to the show must go on kung na nangarod. So nga diretso kami natuti kumayan. So naimbangal dati aming karuba nga dumdumwek ti programa ni Terot probinsya and kabangibang probinsya. Juan, naglinaw ti IFM J. Bontok. Yes, and actually talaga nga nagragsak inomong mga gami. On the way, J. Bontok ka na, J. Banawe. Talaga apo nga naglinaw ni clear IFM. na clear. Yeah, so iso nga kadagiti so amin apo nga dumdumeg iti programa mi dita Mountain Province and Ifugao. Good afternoon kita kayo. Thank you so much apo. Kadagiti pamilya nga nangala kada kami jay iti Miranda and Dumalsin family dita Bontok Mountain Province. Yan ket kunada ti awag kanu kadagiti lugar di jay tattao di jay isya imontanyosa. So imontanyosa means kano kat taga-bambantay. Juan, taga-bambantay. So, anyaman na pong rarambitin tayo tatad. Ito yung mata di parte ti Isabela. Ay, kaya manarimang kayo man nga agpalpal pa, mangan. When no, again in now. When no, naka-indayo nan. Naka-relax. Tano, yes. Nakasindi na gaya radyo na dyan abay dan. When no, naka-headset dan ka ta. Kadagit empleyado, siyempre, panaglalaba. Awa na, panagpapalansa. When family day, apo, akat. Sisimba. Panakiap-apa, kada kita ka-aroba, ada timutan ti oras nga sa langadam, dagiti ka ka-arobam. Okay, good afternoon kada tayo amin, apo, ngawan labas na. And can happy birthday kin ni Jun Seriales. Yes, my only daughter, happy birthday, Basang, and more birthdays to come. Medyo kita malasin na titimag ko mata. Sa bagay siya. And ada apo ti contestant tayo tatanga malam. So antabayanan nyo damdama. Ito na mga alas 2 to 3 p.m. Iti search tayo for Ilocano Idols. And of course, expect some good songs of love and life. Dito lang apo programa na po 1. Adda kami manan. Adda kami manan. Dito lang apo. Mananan. Dito lang apo. 98.5 IFM. Iti Idol tayo nga FM. One kata. Yan. Good afternoon kini Idol Deo. Idol
Radyo man, Angie. Yes. Iti kanahin nga malamlamin. Kita mo nakasweater lata ni ading Angie. Naglamis mo gamin ditoy. Kasla ka agtang-tanggad nga eh. Ano Jack pala buntok? Ako naglamiis di jay nagababati ulop. Asi di ganti langit nga kunada. Wala jay grod ko parang nga mangagmaw. Ano bog. Ako nagsayaat. Ngam mo ti makita nga Jollibee di jay. Ay. Pero wag ka dati infinity sa DJ ah. Anta infinity. Nalipatan tayo na pan nga nag-milk tayo na. Ngam iti sinturon nga lako data na pa nagsusurni bakit ti sinturon iti magatang nga sinturon ka di sinturon ti Boy Scout nga DJ at dati guyod mo kasi kay aglak. Mabuting gumatang baka masugat ka ni Boredak. Anyway, for our first piece para kada tayo amin apo kaysa pala kumatang nga mapasamak iti unag ti familia tayo dati kaipapanan dati nga sunata nga nang rugida apo ti unag ti simbaan ito ko napandati courtroom napandati husgado yan itulfo and then they said goodbye dati ti sunata apo nga na one the church the courtroom and goodbye. Church, then the altar, where we claim each other with tears of joy we cried. Our friends, the wish us luck there forever, as we walk from the church side by side. Saan ang atong sa padasiman? The next scene was a crowded courtroom, and like strangers we sat side by side. Then I heard the judge make his decision, and no longer we man. Where midnight loves push gas lost aside. Then the clerk wrote a story in the record. After a courtroom and then goodbye. Metaboses mo. We walk from that courtroom together. Nagliday. We shook hands and once again we cried. Then it was the end of our story. After a courtroom and then goodbye. Bye-bye. So, that's the end of the story nga kuna na nang rugida apong nagsinapata sa jay altar sa danagkin norte ta masapol danti ag diborsyo kasta nga rod iti tradisyon di jay. And then they said goodbye. Dadala tamat ti abay ti maysa ken maysa side by side nga kunada. And happy birthday to John Feliz. Kakunana ni Bayaw Joseph ijay Pancheto kan ag-celebrar ti birthday mo. Ato kan DJ ka na. And pare kan JM kablaawan nyo mamati ag may maisang abok birthday naton bigat. Salamat. Happy birthday.
Iapo ko ni ni Kumare Judith Soriano, ni anak ni Kay JV. May isang apo ko, isang center of attraction. And good afternoon to my ninang, Tessie Gulyaba. Hello, Baruk, ko na nakin JM na imbag nga malamyo. Watching from Santa Maria, California. Ayan, kaya ko na naman ikap sa charity. Anya ti title na dahil tang asong karuba, I wanna make a poem out of it. Yes, it's called A Church, A Courtroom, and Then Goodbye by Patsy Cline. And ay ni Maria Janina Soriano, tag-birthday na bigat. Ayan. Nagpintas ti Soriana kabsat charity dito nga sunata. And kadagiti doon pa abong online like Alan Harlan Fernandez. Good afternoon. Kabagis, thank you so much for watching. And of course, kuna na ni Engineer Jing Kaliom, thank you. Di kaping nagkapuji bontok, kaaruba ko na. Unfortunately, we're not able to go out of our... na ito doon? Among mutan deta sa body style na agang aw. Ay. But then awan ti time may rumwar kasi isimang pag kami di dyan naturog kami lang bit and then performance and diretso di dyan. Adda. Gimatang ka? Nante jube. Iso Papamiro ni Ma'am Jing T. Kastoy ko na. Okay, thank you. Nagkita damdam ako, hindi na pagdipalingke. Ni bakit gayam ti in charge. So to use Estefania Palor, happy blessed Sunday mga idol. Hello ka Aruba watching from Hong Kong ko na naman. Sige, Paadwan Puso, gano'n ng Tinelli. Dagi naka-online pa. Jerry Asuero, Angie Maingid. Watching from California from your Ninang. Eden Antalan is watching. Menda Almirol is watching. Watching from Delano, California, USA. Kamat, Eddie Tinagan na. Yes. Regina Llanes, I'm watching in Athens, Greece. When did you Athens, Greece ni Kabsat Regina, mo nang pintas sila na Regina Llanes. Wow. Kapag yan ni Auntie Charm. Kabsat ni Charmel. Hi mga idols. Kabsat ni Charmel? Antina. Auntie ni Charmel. Rodak Huarakis. Hi mga idols. Huarakis. May sakadagiti sponsors sa data. Ayaw. Yan. Kaya lang ka syempre, dati contestant tayo for the singing contest, awan iti name that yun tayo. Kasi na tayo jay. Bagururay man na dyan mamu di jay Sibon. Amun. Shout out my family in Mabini, Gamu. Andres family, long distance ngayon. Ayat man, request. Kuya, agyaman na. Kunan tayo sir na tanong manan, ito Domingo, pati programa yung sir, request ko man, Jema Jelan, Tasalaan, Da Vergi Sumera, Jane Ogano, Balong kan John, iti nag-request, Gerald Celestino, dito'y Poultry Farm, Namnama Alfonso Lista, Ifugao. Namnama. May sapay nga text message na yung Aldo yung manong June, ken JM, kablawan yung man to'y, pagayam yung adalatang, adumdungag, dita programa yung It's Me, Niño de la Cruz, iti San Miguel Ramon, Isabela. Kanayin latata. Always online. Dito yung na IFM page. 16 daming nga buibuya. Naimbag nga daw FDD kung na ni Chris John Ponayo. Naimbag nga bigat al daw tayo. Amin. Watching from Northern Norway, Gamu. Isabela. Norway, Gamu Baka nagaputi Gamu ng Daji Norway. Evangeline Busto, tinagan na. Kung naman ni Bricks, idol, pa-shoutout nga po dito sa Labina, Purok 7, nakikinig kami, na papa ko. Dito habang naglalaba. Oy! Laban na ipapang mo Nameta. Kapayag taga ka. Uy, Nolly Jen. Uy, nagan na pa. Shoutout man namin ngagdangag dito. Sindon Bayabo, Ilagan Sir. It's me, Nolly. Uy, siguro to. Sindon Bayabo. Pakantaman dyan si Siwit. Naimbagal daw ko na ba? Happy blessed Sunday from Virgie Pimentel. Wow, makapasalaso na tayo. Naimbagal malam tayo. Amin, idol ko ni Tessie Mabaza. Okay, nga as requested, the song Magellan. Kaya dati mo tinapot ikong tawag. Ang isagot mo dito, iti so aminin adit the Mountain Province, Ifugao Province, and the rest of the Calderiela. On March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, they were sailing the night across the big ocean until they saw a small Limasawa Island. Magellan landed in Limasawa at noon. The people met him very welcome on the shore. They did not understand the speaking they had done, because Kastila ginaad waray-waray man.
When Magellan landed in Cebu City, Rahawabon met him, they were very happy. All people were baptized and built the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. When Magellan visited in Mactan to Christianize them everyone, but Lapu-Lapu met him on the shore and tried Magellan to go back home. Then Magellan got so mad, ordered his men to come up last. Mactan Island we could not grab, cause Lapu-Lapu is very hard. Then the battle began at dawn, bolos and spears versus guns and cannons. When Magellan was hit on his neck, he stumbled down and cried and cried, "Oh mother, mother, I am sick. Call a doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? Tell my mama do not cry. Tell my mama do not cry. Tell my mama do not cry." That's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen. Yeah, and nagkatutik pa shout out kunin ni Donabel Gumtang pa-request nga na po you are the reason apo nga English mo nga daguson. And idol pa shout out man dito'y Pangasinan Kalikdan family from Charm Glenn Ramos. Likewise from Rhea Culasa ko na napabati naman po. Agi anak ko ading JM ni asika kanu timong bati kini agi anak na. Sino? Ni ata ni Rhea Culasa. Pabati man na kaya anak ko ading Jem ni Harris, Hazel, ken Hariza. Ken nilakay ko Harry Reglos. Yan, baga malam yamin dito. No lalaki Reglos. Ah! Mamlata na jayan. Wan. Tas ika Reglos kamat. Can I greet my friend in Sweden? Advanced birthday on October 9. Thank you from Regina Lianes. Dimitin baga tinagan na, auntie. Ayan. Okay. Anyway, orayin mga ibagam. And of course, kuna ni ading Angie, iti presidente ti 4 Decade Hong Kong chapter. Happy Sunday ka Arubas kuna na they were not able to go out this Sunday because of the riots and rallies that's happening in Hong Kong. Oh my God. No, data ko man, natalnata ko man, di amin tata. Ada dikit FD hantay pala rally kung nada. Parang. Manang Perlital Defonso Lucas is also watching. Thank you so much for that. Clap ko na. Oh. One. And Aida Pasqua Clinton is watching late ka man manong minutos manang. Usually before the show Adda kan may kawa ka minsan. Agselos ka minsan sa baka na yung mga mod udi kan. Anyway, kuna na pa yung Ignacio Agustin Bueno. Shout out Bueno family palatao nagilyan mamangko luto pinatarok request pinatarok sir. Pinatarok. Text line na dyan text line na. And of course, Manang Aida Erlinda is watching ni Manang Eileen. Yeah, thank you so much. And tama na yun. Text na yun. Text line na yun. Doon na TV, nawanin, muli pa yun. Ate ko na ni Jessie, nagsagaray kung nagkuma. Ate kabsat ni Christine. Shout out kadagiti. Nagpartakot ka. Kadagiti, uncle kong adtoy nagawis ang agiinom. Domingo matitapay nagsimba. Request kanu ngay Sir Jay igid ti bantay kuno ni Uncle JR Arro. JR Arro kuno naman God bless po. And we will be back. Kapuna kanu nga minti trabaho ni Manang Aida. Okay. Next time you pala trabaho lokatan dito cellphone mo. Okay. Okay, Timot official text line tayo over 0917-150-0361. Naimbag nga daw yung balong kan Jun, akit daman ti may isang kanta sa jay tumang para kadagiti kabarangak. Kabarangkayak ko na dati, kabarangak ko na lang. Dito Basilio. San Jose Rojas Isabela, ito'y nagkidaw, Cloud Gaudia Junior alias Cloud9. Apo, kadapi pa Cloud9 na. Samantalang tiga ka na nga chocolate. Dito kisagay taga piso lahaeng.
Cloud9 is a kind of chocolate and it's a kind of feeling nga talaga. No, ati nakaragdag sa kaunay, nakapasa ka kuma iti exams, iti let, agad you're on the Cloud9 ko na. Civil service. When dati inalpas nga nag-break ang kinibaga mo, you're on the Cloud9 kasi awanan ti problema mo ti biyag. Kas laki ni ading Mishamon siyang awan ti boyfriend na isong awan ti problema na pulos diyata nga ading ko kita mo at na posible ka. Awan gumagatang la tanong ka ti lalaki na dayta. Apo ti katawa na. Naimbaga malamyo ka Jun ken JM Kablao man tu barok nga agkasangay inton Martes ni Ricky Fernando Elgame kasama at kadagi kabalay ko kan roommate ko bedmate ko nga nilakay ko apo dapat ka bedmate na from Alice Lazaro. Ay ni Mama Alice. Wan ti amo makasi ka lang ti ka bedmate na talakay mo. Ang kagimbestiga ka kapsat. Agsipot-sipot ka. Okay, thank you so much for always texting us, Ma'am Alice. Every Sunday dito awanti liway na. So nga matandaan nami dagitay dadu mga kanaya nagte-text akit sa balin iti paset da iti biyak me. So syempre agbalinta nga close no ka. So if you wanna get closer to FDD, every Sunday kay latang agap-abang ka na kami. Kuna naman ni Elmer Ordonez na imbag nga adlaw UJM ken Manong Jun, mangan tayo ken pa shout out nga amin nga taga ditoy Maraboligdos sa kada ditoy balayng ubing nga agay ayam. Iti tablet nga isuda tinong ambong kantor kuwits. Thanks mga idol. Shout out ni Elmer Ordonez nga taga Maraboligdos. Good morning mga idol from Ningning. Laila Amigo watching from Riyadh, Saudi Arabia. Hello mga idol. Iron Torqueza watching from Cordon, Isabela. Cynthia Castro watching from Kuwait. Naimbag nga malam tayo amin Karuba. Pakabalaman si batch me nga 80 to 81 to T SVISH. Basta mo. Nadadya nga tanga eskwela na. SVIHH? May salaan. Wala namatan. Nyamotan nga na Jojit. Awan tinataglag. Siyempre at the contest. Okay nga Rod. May isaman nga sunata po. May paay ka dito Mountain Province. Montaniyo sa anagan, ili akay gurutan, ta isu ti kadakalan, a probinsya ti Pagilian. Kaputi kalawana, isu nga pinagkapadda, benggit ifugaw bonto, ken kalingga apayaw. Ilimijay sagada nagaduti turista, jay bontok ti kabisera, ta ijay ti sentro na. May samet akapintasan dito'y sa nga lubungan, inagdag akabite, rice terraces jay banawe. Kakabsat amaday dayaw, inkaman ipasindayaw, kattao jay ifugaw, na respeto ken nadayaw. May samet a probinsya, makuna akalingga, nagtitirat ti agungda, nalaing dapay agumansa. Ilida jay apayaw, awan kano ti agtaktakaw, agkay wara ti karapaw, ngemawan met ti mapukaw. Lupanggep ti kay kayo, nagadu jay 102, no kayat you, triple U, mountain trail papanan you. Napesan ababalasang, nagadu jay kapangan, lupanggep iti kukod, mapan kayo ijay bukod. Numinas
iti silaw, naglawa jay ang buklaw, numinas ti paatas, mapan kayo ijay bugyas. Numinas ti balituk, Nagasanan. Felix palatuken antabok. Numinas iti gambang, ijay lipanto man kaya. No adu ti tattao, mas karkaro dito'y bagyo, ngem awang kanu sarbin ti bagyo, no awan basurero. Saan yo aliplipatan, tay lugar at halungan, taidjay di nagtsambaan, bulakbol akaadwan. No panggap ti pagutay man, 1680 papanan, taidjay ti pagsasabatan, babaros ken babalasan. Ken sa din numan ti papanan, intero nga amyanan, awan ti pagdanagan, nudang wabas ti pagluganan. Request ko man Jesse Siwit, tatak pagpasala agsala ni Jesse, nagsagaray kadwana ni Papa na nga Correct ti alias na balong. And nagadumpay ni Idol pa shoutout man dito ay Pangasinan. Ay no, kamsa na tayo yun. Paragas man na po dyan, you're the reason. Ay, oret na nabasa mo tayo. Okay, hindi ka pambasa ang balong ta. I'll stick with the official. Kami pa-shoutout mo kami dito sa Divisoria, Santiago, Fabros family. Salamat from Fabros, Jaime. Malu Marcos, good morning from Lebanon, Karuba. Riyadh, Saudi Arabia, Lilino Sinong. Okay, dito mga po official text line tayo na impag ng aldaw yung mga idol. Pahikan tayo man mo di Mr. Louie kan nagtedtedan kan nontan nyo sa to'y nag-request ni Bong Blast from Bacolod, Cauayan City. At kayam ti Bacolod nga barangay dito yung Cauayan. Bacolod. Ganun sa? Hay mga idol, request ko lang kuma Tyro Road. It's me Richard Lorenzo ti Kabatuan, Isabela. Malagip mo pa dito Road. Di ka mo ka Awan lyrics Okay din bang aldaw nyo, Manong June kan John Mark kablaawa man ni inang ko nga Carmen nga agda-diet. It's me, Idol Marvin Domingo, ti Ramon Isabela Paregus Manjay, kanta nga Bulan ko na. Ay mga idol, pakablaman kini ading ko nga Rona Ponceha, ti belated happy birthday nga at the J Qatar. Ita, giyaman mga idols from Roda Ponceha Kurakis. Rona mo lang, Roda Isuna, di ba? Okay, apay din pala inala dita, California, Chicago kabsat. Niya da yung pala. So pa ako naman ni Donabel Gumtang, kararing ko lang kami mga idol. Haha, naglalain kaya talaga mga idol. Sana mamit kayo in person. Shout also from Abu Dhabi and shout out sa mga taga Santiago and Gadanan, San Mateo, Isabela. Thank you. Yes, for those who want to see us performing live, you can drop by here at Oma Building, 4th floor, Rizal Avenue, Cauayan City. Dapat na yun nakot. Concealer. Kamu. Hanta mga organ taga Cauayan. Mga raod. Okay nga rod, kaaro pa may saman nga sunata, sakbay nga take a break tayo. Iyam ang mumino ka ti station mid. At yung nga rod ti sunata na paluan. As requested, nagtadadan. Nagtadadan wating mata gaputsaan ay nagpai panagbalkot mo nagsakit agdardara daytoy puso ti ut-ut na
ay napukaw, panunot ko at taw-tawa-taw. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, agsubli ka. Agsubli ka, dito'y dana. Kaasyan na, kaasyang puno nga ayan. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, agsubli ka. Agsubli ka, dito'y dana. Kaasyan na, kaasyang puno nga ayan. Kaasyang puno nga ayan. Kaasyang puno nga ayan.